Bafowethu ngiyanibingelela eKapa lodumo Western Cape. Namhla umhla ka 27 March. Namhlanje nje I was supposed to travel eCape Town namhlanje. Ngibe kusasa ku28 ngiyasebenza eCape Town. Bafowethu ngixolele kakhulu because of abantu abangifonela kusukela sibenza ama booking ama appointment ngendlela right. Kunabantu abathe nomkhulu njoba sidilika siya kwiphasika mhla 18 kusukela sifuna ukuhamba siqinile, sifuna ukuhamba siqinisiwe. Ngathi nami lokho akuyonkinga because labanye some of you guys ama regular kakhulu abantu kade sigijima la emkhakheni okusizanana nje la emkhakheni wezempilo kade nje kusukela bayazi nje kakhulu abanye eCape Town. So bafowethu ngadecide ukuthi no angipostpone because instead ukuthi ngishayeke nganokuthi kunabantu nje labanengi labakhalayo ukuthi no at least umhla ka 5 April mhla ka 5 April mkhulu ungabe ukhona eCape Town shuthi yi-weekend ezayo bafowethu. Ngixolele kakhulu kulabo bese lungiselele besazi ukuthi kusasa nje kwakuyi28 siyobonana. Ngiphamisa ukuxolisa kakhulu lokho nje ukuchaza ukuthi ngeke ngibekwe eCape Town nje at all. Next week nge5 sika April njoba namhlanje kuyi27 kusasa kuyi28 5 April next week i-weekend yonke nginani eCape Town bafowethu. Anginamuntu engifuna ungivalela ngaphandle, ngifuna ukwenza show ngokuthi konke kuqonda kanje nami ngazoshaya ukuthi ngizoba ngala eCape Town bengala eSN Cape. Kufuneka ukuthi ngibe ngiyabuyela ngoba phela niyakhala eCape Town niyakhala ngoba ngizengizela kakhulu abathi bethola ukuthi babambekile banenkinga nje lejulile serious ukuthola ukuthi umuntu sezosuka lapha eCape Town. Ngisemusha ngisakhahlela ukufika nanoma yikuphi akunankinga mina nawo. Nditsho kanjalo kwento zakuthi ndilapha emampondweni lisikisiko kwagqilaza Mthakathi Solomon ijaji lamajaji. Asenzeni kanje ke ne siqhubeke nokubhuka ilist yona iyaqhubeka akhonto izoma only few serious vele uhlezi ungizongizwa njoba ngisho ngoba ngithi ba angizi inhlobo. Next week ni lapho kube kuyi5 ngicabangela nabanye abangicenge ngandlela zonke bafethu. Please not kakubi play weekend izayo nizobe nilapha ngiyeke ezesigege because abanye nabethu mkhulu asikabe right asikakola asikabe njani anisebenzi ngokufana. Mina nanoma umuntu kanjani ezilonge ngifuna usizo ngiyangithanda ukuthi wonke be straight. The number to call is 08183 622 65 onye 072 744 7804 072 744 7804. The number ya WhatsApp ya fonela uzothula inamba lezi active uzothela mina buqo. Qhubeka nje nibhuke enze nifaka kwilist bafowethu. Umuntu anitshela ukuthi udingani ngiphatheleni because ngisho nje ngize Cape Town ngiwazi ukudingwa ngabantu. So ayibakhala kakhulu ngicabanga ukuthi ngaba siyageja wena bondilindele kusasa nje ku28 please. I'm so sorry. Next week nge5 nizobe nilapha. Xolisa kakhulu. Ngoba serious uzonibona eCape Town. Akunanto ezojika. Thokozani.